Amen, haleluya bazalwane. Ngiyambingelela lonke egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Okhulumayo umamncane uSindisiwe, omthandayo uNkulunkulu, ongumfundi kaJesu Kristu waseNazaretha. Bazalwane, namhlanje sizofunda ngaphansi kwesihloko esithi umuntu ungumhlaba. Haleluya bazalwane. Ngiyacela nje sonke sivule incwadi uGenesis 2:7 ofundeka kanje. uJehova uNkulunkulu wambumba umuntu ngomhlabathi. Cela sigcine kuleyo phathi leyo ethi uJehova uNkulunkulu wambumba umuntu ngomhlabathi. Haleluya bazalwane. Masiqhubeka-ke bazalwane, sizofunda futhi uGenesis chapter 1 verse 9 and 10 ofundeka kanje. uNkulunkulu wathi amanzi aphansi kwezulu mawaqoqeke ndawonye. Asiphinde futhi leyo line ukuze sozwana. uNkulunkulu wathi amanzi aphansi kwezulu mawaqoqelene mawaqoqeke ndawonye, kubonakale umhlabathi owomileyo. Kwaba njalo. Okomileyo uNkulunkulu wakubiza ngokuthi umhlaba. Angithi bazalwane ngiyakhumbula ukuthi uGenesis 2:7 uthe uNkulunkulu wambumba umuntu ngomhlabathi. Haleluya bazalwane. So sesiyathola futhi manje ukuthi lowo mhlabathi lowo owomileyo wawubiza ngokuthini uNkulunkulu. Haleluya bazalwane. Wawubiza ngokuthi umhlaba. Haleluya. Sesiyayithola-ke impendulo kodwa futhi asakaqeda, siqhubeke silalele bazalwane, ngiyazinxusela egama likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngicela siphinde sivule ngokwaMathewu chapter 6 verse 10 othi mawufike umbuso wakho. Bazalwane, evidweni endlule sike saxoxa kabanzi ngokulunga bazalwane. Lapho lithi iBhayibheli, funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe. Haleluya bazalwane. So namhlanje sizokhuluma ngombuso-ke bazalwane. Haleluya. Yaqhubeka indaba, ngiyacela sivule noma siphinde silifunde bazalwane leli esake sakhuluma ngalo ngaphambilini ngokwaMathewu 6:33 othi kodwa funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe. Haleluya bazalwane. Okay, mase sesiqhubeka bazalwane sichaza le ndaba. Ukufika kombuso kaNkulunkulu kunguvumela uNkulunkulu esinguye abuse umhlaba esikuwo ongumzimba. Haleluya bazalwane. Ngiyacabanga siyakhumbula sonke ukuthi siqale sachaza ukuthi kungani sithi inyama yethu ingumhlaba. Haleluya bazalwane. Sesiyachaza futhi ukuthi ukufika kombuso kaNkulunkulu kunguvumela uNkulunkulu esinguye abuse umhlaba esikuwo. Haleluya bazalwane. Ukufika kombuso kaNkulunkulu kuyileyo nto leyo bazalwane. Haleluya. Masiqhubeka, izwe nomhlaba kwahlukene, kuyizinto ezingafani. Haleluya bazalwane. Ngiyacabanga sonke siyakhumbula uke wachaza ubaba uSibiya emavidweni andlule echaza izwe bazalwane. Okusho ukuthi sonke siyalazi izwe bazalwane ukuthi liyini. Mhlampe uma ngathi nje kancane ngasho ukuthi izwe abantu abasaphila esonweni bazalwane, abantu abangakholwa uJesu Kristu, abangakholwa ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Haleluya. Mangiqhubeka bazalwane, uma izwe linquma ukukholwa nguJesu, uma izwe selithatha isinqumo ngoba vele ukufika kwaJesu bazalwane, ufikelelo nizwe usho njalo uthe uNkulunkulu ngokuba walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe iyodwa ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi kepha abe nokuphila okuphakade. Haleluya bazalwane. So makwenzeka kumuntu esesithatha-ke isinqumo bazalwane sokuthi akholwe uJesu, amamukele njengenkosi nomsindisi wempilo yakhe, liyashintsha-ke leli gama lokuthi uyizwe, akabesaba yizwe bazalwane, ubese guquka-ke abe umntwana kaNkulunkulu. Okusho ukuthi la suke sehlezi khona kusuke sehlezi emhlabeni. Haleluya bazalwane. Ngicela sizwe kahle. Inkosi isibuyisela kwi-original lento, angazi ngayibeka kanjani but inkosi isibuyisela kulento ewungqo. Haleluya bazalwane. Mayiqhubeka incwadi engcwele, masiqhubeka bazalwane,
Okunye ngikubhalela lithi uma abantu bengasindiswa babizwa ngobuningi bese ngishilo-ke bazalwane, bengakasindiswa abantu basuke beyizo, kodwa mase besindisiwe bazalwane baba umhlaba. uNkulunkulu ubusemhlabeni, yitho uNkulunkulu sike sayichaza-ke leyo izwi liyakufakazela lokho bazalwane. So sesiyabusa kulo mhlaba, okusho ukuthi umbuso kaNkulunkulu usufikile. Haleluya bazalwane. Mayiqhubeka, umhlaba wangempela ongumzimba ulawulwa nguNkulunkulu. Haleluya bazalwane. Lokho kungukufika kombuso kaNkulunkulu okokuqala. Haleluya bazalwane. Into bazalwane engiyifundile ngezwi kaNkulunkulu, ngifunde ukuthi bazalwane kulezi iy'nsuku zokugcina uNkulunkulu usibuyisela, uyasikhumbuza empeleni lento le ewungqo bazalwane, ngoba ngike ngabeka isibonelo bazalwane, ngisazokuveza nje nakho. Ingcono ngiqhubeke step by step bazalwane. Haleluya, khona singeke sibe nokudideka. Izwe okungabantu ulawulwa nguSathane. Haleluya. Umbuso kaSathane wokuqala, kodwa sibuye sigxile-ke lokho. Kwanamhlanje sikhuluma ngombuso kaNkulunkulu emhlabeni. Haleluya bazalwane. Ngase ngabhala incwadi kaJobe-ke bazalwane, ngenzela ukuthi siyithukithi kancane kodwa sophinde sigxile kuyo okuzayo. Ithi uJobe 2:6, bheka usesandleni sakho, gcina ukuphila kwakhe kodwa. Haleluya. Ngiyacabanga siyayikhumbula sonke-ke bazalwane le ncwadi lapho uJobe uSathane eyocela uJobe kuNkulunkulu bazalwane, nangempela wabe sephendula-ke uNkulunkulu bazalwane, wathi usesandleni sakho, gcina ukuphila kwakhe kuphela. Haleluya bazalwane. So leyo bazalwane ngicela ukuyisho nje kafishane, ukufa nokuvuka kukaJesu Kristu kwenza noma kumele kupresenta ukufa kwalowo mzimba noma lowo mhlaba owusesandleni sikaSathane ubuyela kuNkulunkulu. Haleluya bazalwane. Ukufa kaJesu nokuvuka kwaJesu bazalwane akusiyo into encane, into enkulu kakhulu bazalwane. Masifunda i-Old Testament siyathola ukuthi umhlaba ubusesandleni sikaSathane, njengoba washo wathi ungathinta konke anakho vele kusesandleni sakho, uma nje ungeke uze uthinte uqobo lwakhe. So uNkulunkulu bazalwane kulezi iy'nsuku zokugcina uyabuyisela umbuso wakhe kuye. Umhlaba usubusa uJehova, ubusa uNkulunkulu. Umbuso kaNkulunkulu usufikile emhlabeni bazalwane, siyakhuleka kakhulu umbuso wakho mawufika emhlabeni. So bazalwane, inkosi iyasivezela ukuthi uma sivuma umbuso kaNkulunkulu uyafika emhlabeni. Haleluya. Uyafika, usufikile umbuso kaNkulunkulu emhlabeni. Emhlabeni lo oyinyama yethu, umbuso kaNkulunkulu usufikile. Ngakho uNkulunkulu uyasifundisa kule y'nsuku ukuthi njengoba usufikile umbuso wakhe emhlabeni ongumzimba wethu, sesizokhuluma kanjani. Uyasifundisa ukukhuluma ukuthi sekumele sikhulume kanjani, sekumele sihambe kanjani. Kuningi kasifundisa kona bazalwane, ngoba umbuso kaNkulunkulu usanda kufika. Haleluya bazalwane, siyabonga kakhulu, siyabonga amandla kaNkulunkulu. Amen. Mayiqhubeka bazalwane uthi, uma ngikubeka ngokuthi umbuso wokuqala, ngichaza ukuthi ileyo nto, iyona nto engungqo umoya asikhumbuza yona. Haleluya bazalwane. Ema ngiqhubeka ngibhala ukuthi uma sisuka la kulo mhlaba esikuwo ongumuzi noma oyindlu, sothola omunye ekhaya osilindile. Haleluya bazalwane. Masifika ekhaya ezulwini bazalwane, sothola omunye umhlaba usilindile, umuntu nomuntu uzowuthola. Ngicela ukuthi sifunde ngokwaJohane 14:2, lapho athi khona uJesu kubafundi bakhe, ekhaya likaBaba kukhona izindlu eziningi. Uma bekungenjalo bengiya kunitshela ukuthi ngiya ukunilungisela indawo. Haleluya bazalwane. Mayethi ekhaya laBaba kunezindlu eziningi. Haleluya bazalwane. Ekhaya ezulwini bazalwane sibekelwe
umuntu nomuntu bazalwane unomzimba omusha abekelwe wona ekhaya ezulwini. Haleluya bazalwane. Kunomhlaba omusha umuntu nomuntu abekelwe wona, indlu entsha umuntu nomuntu abekelwe yona. Indlu le izobhubha bazalwane, then kukhona entsha esibekelwe yona ekhaya ezulwini. Haleluya bazalwane. Uma iqhubeka indaba yami ngibhala ukuthi la bazalwane ngiqhubeka la ngibhale khona, ukufa nokuvuka kukaJesu kwakungungqo. Ukufa nokuvuka kukaJesu bazalwane kwakungungqo, kodwa ukubhabhadiswa kwakhe kwakungumfuziselo wokufa nokuvuka kwakhe. Ukubhabhadiswa bazalwane, ngiyakhumbula nje sonke siyayazi indaba, mangicabanga bazalwane siyayazi sonke indaba la uJohane abhabhadisa khona uJesu. UJesu wayesenza lapho umfuziselo wokufa nokuvuka kwakhe bazalwane. Haleluya, haleluya bazalwane. Kodwa ikhona into eyenzeka ewungqo elithi iBhayibheli, okubonwayo akuveli kokubonwayo. Singayifundela bazalwane kuHebheru 11:3 ethi, ngokukholwa siqonda ukuthi izwe lonke ladatshulwa ngezwi likaNkulunkulu, kuze kuthi okubonwayo akuveli kokubonwayo. Haleluya bazalwane. Okubonwayo, konke nje okubonwayo kuvela kokungabonwa. Inkosi ngathi ngasisiza kakhulu siyibambe leyo nto leyo. So uNkulunkulu kulezi insuku zokugcina usivezela kona-ke lokhu okungabonwayo. Haleluya bazalwane. Okubonwayo kakhulu inkosi isifundisile ngakho ngabantwana bakhe. Amen. Mayiqhubeka bazalwane, incwadi ithi nanxa uJohane 14:3 bazalwane uthi, nanxa ngiya kunilungiselela indawo, ngobuye ngize nginibuyisele kimi, ukuze lapho ngikhona nibe khona nani. Haleluya bazalwane. So siyathola-ke bazalwane ezwini lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha ukuthi kothi sekwenzakale konke bazalwane, ekugcineni kwakho konke sobuyiselwa kuNkulunkulu, sibe semzimbeni owodwa, sibe mzimba munye. Haleluya bazalwane. Kothi sekwenzakale konke bazalwane, siyobe sesiba munye-ke bazalwane, sonke sesiba sesiqweni senkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Haleluya. Siyabonga bazalwane. Masiqhubeka kunencwadi engiyibhalile la kwabaseKorinte bokuqala uverse 52 othi, ngesikhashana ngokuphazima kweso ngecilongo lokugcina, ngokuba icilongo liyakukhala, abafileyo bavuswe bengenakubola, thina siguqulwe. Okubolayo kumelwe ukumbatha ukungaboli, okufayo kumelwe ukumbatha ukungafi. Haleluya bazalwane. Icilongo lokugcina-ke lelo kukhulunywa ngalo bazalwane, kepha mina namhlanje uMoya oNgcwele ungiholile ukuthi ngikhulume ngaleli lokuqala bazalwane. Haleluya. Icilongo lokuqala-ke bazalwane ileli elitholakala encwadini bazalwane, encwadini kwabaseKorinte kwabaseRoma 12:2, kwabaseRoma chapter 12 verse 2 othi, ningalingisi lelizwe kodwa niguqulwe isimo ngokwenziwa ibentshe ingqondo yenu, ukuze nibe nokuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu, okuhle nokuthandekayo nokupheleleyo. Haleluya bazalwane. Angithanda ukuba mude-ke bazalwane, kepha siyathola la encwadini engcwele ukuthi masikhuluma ngecilongo lokuqala bazalwane, lapho kuguqulwa khona bazalwane isimo somqondo wethu, kuguqula indlela yethu yokucabanga bazalwane. Ilapho kwenzeka khona icilongo lokuqala bazalwane. Into eyenzeka khona namhlanje bazalwane yenzeka nakuJesu bazalwane. Ngiyakhumbula nje ukuthi uJesu bethi mayethi owazi mina wazi uBaba,
ngokuba ngikuNkulunkulu noNkulunkulu kimi ngimunye naye. Bazalwane, uJesu isimo somqondo wakhe sasiguqukile, okusho ukuthi izinto ayikhuluma umuntu osenyameni ubengakwazi ukuthi ayi-understand-e. So inkosi uJesu nathi siyayibonga kakhulu ukuthi sisifikisa kulelo zinga ngomusa nangothando lakhe. Siyabonga kakhulu bazalwane, amen.